Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Iyi ni Emma The One TV show. Nkomeza gushimira cyane abantu bakoze subscribe, nsaba n'abatarayikora kuyikora. Noneho rero bana nanjye nge nitwa Emma. Iyi rero ni inkuru nziza ku bakunzi ba Julienne. Graceroom isaha yageze ngo ufunguke kugira ngo mwabyumvishe cyangwa se muraza kubyumva nimukurikirana kino kiganiro. Abakunzi rero ba Julienne mube tayari kabisa, yongera abagaburire, yongera aho umwuka wanyu cyo ukeneye. Murabibona arishimiwe, yarakumbuwe, nuko bitashoboka ngo bose bamuhobere, nuko bitashoboka ngo buri wese agenda amukora nko mu ntoki. Kabisa bibaye ubanza bataha bameze neza, na emotion ziba zamurenze arebye kuntu abantu bamukunda. Ubwo rero namwe mu batari bazi ko yagarutse, ni karibu nyine mukomeze mwishimire umukunzi wanyu, pasiterine wanyu, mami wanyu, umubyeyi wanyu, ni byose ku bakunzi biwe. Ariko ntibivuze ko hari n'abatamukunda, buriya ngo ntawukundwa na bose, cyane ko nta n'uwangwa na bose, ariko kuba mukunda nyine n'ibyishomo. God bless you so much. Imana ibahe umugisha cyane. Ese amaso yaberetse ko mami ari hagati muri twebera? Have your eyes shown you that our mom is in the house? Jewe rero narinzi ngo mwamuhumirije. I thought you closed your eyes. Your eyes were closed. Ariko se umva mbanze mbabazi. Let me first ask you a question. Umva mbanze mbabazi. Let me first ask you a question. Jewe ayo mashi ko ntayo mwamaye bite byanyu? You did not clap for me that way. What's wrong with you? Ariko okay, aho ni sawa cyane. Umva mbabaze. Let me ask you. Nk'ubu mama je hano. If mommy was to come here. Nimukomeza kuntega imitego ntabwo ari buzi. You keep interrupting me, she won't step here. Mama je hano. If mommy was to come here. Akavuga ijambo rimo gusa. And just tell us one word. Mwumvise? Listen. Akavuga ngo isaha yageze. And she only says the time has come. Ngwino vuga ngo isaha yageze ubundi ugende wicare. Come tell us the time has come and then go back to your seat. Muhamashi mamaze hano imbere. A round of applause to the mother of the house as she steps forward. So ikigaragara cyo umwanya naguhaye barawutwaye wose. You have taken all the time that I had planned for her. Isaha, the time, victory, intsinzi. Yes, ndabagumbiriye, ndabahobereye. I give you tight and warm hugs.
aranyiteje ubuse ndayimusubiza microphone. Am I really returning this microphone to him? Ndamuha simuha. He has just started it. Do I return it? Do I not? Dufatireho. Should we take it from here? Ikirenge he. The foot. Yes. Ndabashuje mu izina rya I Yesu. greet you in the name of Jesus Christ. Ndabizi ko urukumbuzi ari rwinshi. I know that we missed each other so much. Yambi nukuri. Hugs your way. Yes, ndumva niba nahera kuri umwe ku wundi. I feel like hugging you. Ariko ndumva nguwe neza cyane. Revival Catalyst igiye kuduhesha umugisha mu buryo I feel really blessed. Revival Catalyst is really going to bless us. Igiterane turimo kimaze imyaka myinshi kandi nta na rimwe kiraba ngo dusigare uko twari tumeze. This conference that we are in has taken place for many years and it has not left us the way it found us in a single year. Mu by'ukuri mu bintu byinshi hari njya nibutsa pastor. Among so many things that I remind Pastor. Yamwibutsa ibintu byinshi byagiye biba muri Revival Catalyst. Imyaka yose twagiye dukora iki giterane muri Jubilee. I remind him of the things that took place in Revival Catalyst whenever we had this conference in Jubilee Revival Catalyst. Niki nacyo sinzi niba imitima yiteguye. I don't know if the hearts are ready for even Murumva this one. mwiteguye? Are you ready? I tell you, nyakabwana. The devil is going to catch fire. Imana ibaho umugisha mwinshi tugomba kujya mu ijambo ry'Imana. God bless you. You have to dive into the Ejo word of God. turakomeje Tomorrow we proceed kugeza ku cyumweru up mu to gitondo Sunday. na nimugoroba. Morning and the afternoon. Mbagalanyo. I love you so much. ngayo nguko rero umukozi w'Imana ababwiye yuko isaha yageze, ababwiye ko muzakomerezaho ku cyumweru n'ibindi byumweru n'ibindi ubwo uko Imana izajya imushoboza nyine azajya abagaburira mu mwuka no ku mubiri harabagaburira nyine ubwo ngubwo abenshi babyungukiyemo. Iyi ni AHAAA TV show. Ndiyema nkomeza gushimira cyane abantu bakora subscribe buri genda bibabwira n'abatarayikora muzayikore kujya mujye mubona ibiganiro byacu ko bisohotse kuko iyo utayikoze ubibona abandi bamaze kubibona. Ubwo rero nawe kugira ngo ujye ubibona uzakore subscribe. Nkomeza kubashimira cyane mbabwira yuko n'umuntu waba ufite igitekerezo cyangwa inkuru yatugezaho cyangwa n'uwakenera nko gushaka undi muntu wenda tukaba twabahuza ubwo nyine ndahari ku bwanyu. Murakoze cyane.